Yes alright kanongere mbifurize kugira igitondo cyiza igitondo cy'amashito bakunze bagoma update tudasiba ko bana umunsi ku munsi mu makuru yacu agezweho tugarutse none muri iki gitondo ku makuru yacu ya kabiri tuyo ko twarebera hamwe ibijyanye n'izi updates zikora kugenda zumvikana ngaha mu bice byose zwa Republika Demokarasi ya Kongo dore yuko imirwano intambara karabutakaza ko kugenda zumvikana bice bitandukanye n'ubundi bigize na Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru muri rusange tugoze kurebera hamwe amakuru cyane agiye atandukanye ngo masaha mu gitondo twagarutse ku makuru agiye atandukanye avuga ku rupfu rwo bita Joseph Kabila Kabange wahoze uyoboye iyi leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakonje kwa kuvira muziri muzingo kubera ko kugeza izi saha abanyamakuru cyangwa se itsinda rigari gigagoma update twamaze kwa twasasana ndetse tuvumbura neza uburyo cyamaze kuba yakishwa mu buryo komeye cyane ndetse naho yamaze kuba yakicirwa mu buryo turoshya bene gati cyusabwa nta kindi no kwa nanjye muri zino update ngugezo ikiswe idonido cyusabwa nta kindi no kuva kuri goma update maje gusobanukirwa neza gatanu ku gatanu bijyanye n'uru rupfu rw'uyu mugabo Joseph Kabila Kabange wahoze uyoboye Republika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi navuga yuko yarwanyaga utegetse bwahita Kinshasa kugeza ubu ngubu uyoboye na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyoboye Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange tujye ko twarebera hamwe ayo makuru ndetse ngubwire ku mirwano ikomeye toroshya bene gato n'imirwano karabutaka rero yumvikanye mu masasa ari make kugeza izisabiri kuvugwa yuko abagera kuri 85 ku rundi rwa 23 bapfuye muri teritwari ya Rucuru muri Rucuru ku birindiro bya 23 hagabwe ibitero karabutaka n'ingabo za leta Kinshasa ziganje bo FARDC FDNB wazarendo abacinca Black Out ndetse n'ingabo za TPDF Tanzania People Defense Force ndetse n'izindi ngabo zigiye zitandukanye zakomeje kugenda ziragaba ibi bitero karabutaka ibitero shuma kuzi ingabo za M23 n'ubundi muri rusange byose ngiye kubona kuvira imuzi n'umuzingo gatatu gatanu nko byasabwa nakiriwe no kwa nanjye muri zino update zacu kugeza ukiswe idonido kugeza ukiswe umuripuko ndibwaza kuza kuvuga ku makuru y'urugamba ruturushya bene gaturwumvikanye hano ngaha muri bino bice bya teritwari za Warungu dore yuko naho hari imirwano kabutaka yakubira kugenda yumvikanamo amasasu atari make turwaze kurebera hamwe n'andi makuru ari kuva muri teritwari ya Mwenga dore yuko naho hariyo imirwano kabutaka yakubira kugenda yumvikanamo amasasu atari make muri ibi bice n'ubundi byose muri rusange turaza gukomeza kugenda tushaka aya makuru atari ku gatanu n'ubundi ari kuvuga kuri imirwano n'ubundi dore ko tuyo twayiva imuzi n'imuzi nkuko mu byifuza n'ubundi hano kuri goma update aho mbonera amakuru yose agezweho ku mutekano politiki na diplomasi n'ubundi muri rusange n'imirwano kabutaka rero yakubira kugenda yumvikanamo amasasu atari make turwaze kurebera hamwe urugamba toroshya bene gaturi kubera mu mujyi wa Goma dore ko naho hariyo imirwano karabutaka ibitero shuma byakorwa kugera byumvikanamo amasasu atari make ari serimonda zitari nyanya n'ubundi rusange ziremereye cyane n'ubundi ngiye kubera kuvira imuzi n'imuzi wa gatanu nkuko ubyifuza turwaze kurebera hamwe n'andi makuru ari komeje kugenda abezwa mu bice bya Zabukavu mu ntara Kivu y'amajyepfo dore yuko naho hariyo urugamba toroshya bene gatatu kugeza isavugwa yuko ingabo z'abakumyana zikora kugenda zaranuva gusenya mu buryo bukomeye cyane ndetse dushobora kujya kumva tukumva zakuye mu bice byose bigiye bitandukanye bigize intara Kivu y'amajyepfo intara Kivu y'amajyaruguru muri rusange n'urugamba rero toroshya bene gatatu ko twakomeye kugenda dushakaho amakuru aruvuga gusa nanone umunyemere tuve imuzi n'imuzingo izi mfunyapfunye basha kubona kugezaho muri aka kanya gato cyane rwose nyamuneka muri zino update nkuko bisanzwe mutarabonye Mr Irene nyiri bambe nyirubwite budasaba kubana ku mutekano politique diplomacy machine gun n'ubundi rusange n'ubundi mbahaye ikaze twinjire rero twanzikane muri uru rugamba rukorerezwa abasozo bwa Republika Demokarasi ya Kongo Amerika duhere kuri iki kintu cy'uyu mugabo wo ita Joseph Kabila Kabange hozo yoboye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange ruvuga yuko rero Joseph Kabila Kabange hozo yoboye Republika Demokarasi ya Kongo yamaze ko yakitaba Imana mu buryo bukomeye cyane kwibaza ngo yishwe n'iki byagenze bite n'ibintu ngiye kora gusobanura neza gatari ku gatanu wowe tera gatebe kumva ikiswe idonido rero Rwanda sanza no ngaha kana subscribe yo kane kuri like ubundi wandika muri comment section shamwe 5 kwa 5 urushyiremo imitima myinshi cyane no kuvuga ngo bita Joseph Kabila Kabange byashwa byamubana imbere nge mu buryo bukomeye cyane nyuma yuko bikoje kugenda bitangazwa yuko ashobora kuba yafashwe n'ingabo za leta Kinshasa kugeza izi sano n'amakuru ahari yamaze ko yakemezwa neza gatatu ku gatanu nuko yamaze kuba yakicwa bikomeye cyane n'ubundi muri rusange bita Joseph Kabila Kabange mu buryo bukomeye byamaze kuba yabikwa n'ingabo zirwanira ASM makonya gatatu zivuga neza yuko Joseph Kabila Kabange yamaze kuba yakicwa bikomeye cyane ingabo za FARDC ndetse na FDLB na wazarendo bivuga yuko yamaze kuba yakurwa mu rugo rw'iyo nkora babwiye mu masaha ya mu masaha mu gitondo babwira kubijyanye n'urupfu rw'iyo n'ubundi masaha ya kare n'ubundi Bruce dore ko byagenda birahindura isura mu buryo bukomeye cyane gusa nanone ubu ngubu ntubugira kabiri urupfu rwa Joseph Kabila rubikwa cyangwa se rutangazwa bavuga ko amaze kuba yakitaba Imana mu buryo bukomeye cyane dore yuko byavuze ko byagenda birahindura isura mu buryo toroshya bene gato n'ubundi muri ibi bice byose bya Republika Demokarasi ya Kongo dore yuko n'ubundi mu minsi yashitse baje gutangaza yuko Joseph Kabila Kabange yapfiriyeho bita Karundu n'ubundi muri rusange no ngaha muri ibi bice by'ubusozo bwa Republika Demokarasi ya Kongo bikavuga yuko rero yari bamurundure cyangwa se bamwiciye muri ibice bya za Karundu gusa kugeza ubu ngobo amakuru ahari aravuga
biravuga yuko Joseph Kabila amaze kuba yakicwa bikomeye cyane n'ingabo zirwana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa FARDC cyangwa se n'ingabo za FDNB na Wazalendo n'urarwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bose muri rusange, dore yuko rero bakomeje kugenda bafatanya muri ibi bikorwa byo kwivugana abayobozi bakuru mu mutwe wa M23 ndetse n'abarwanya bose ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'ubundi muri rusange, dore yuko bikomeje kugenda birafata indi ntera mu buryo bukomeye cyane. Byashishwa byafata indi ntera rero mu buryo toroshye na gato nyuma yuko ubita Joseph Kabila afatiwe hano ngaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, hafite urugo akajyanwa na Special Forces z'ingabo za leta ya Kinshasa, akabiga bigaragara yuko umurambo wiwe ugaragaye aho bita Kinshasa, aho bita Demiape, ku bitaro bihari n'ubundi bya gereza ya Demiape hano ngaha Kinshasa mu mujyi rwagati wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo bita Joseph Kabila rero yamaze ko yakitaba Imana, byemejwe bikomeye cyane n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse bikemezwa bikomeye cyane n'ingabo za leta y'ikivugungwe ni AFC 23 muri rusange, ivuga yuko yamaze ko yagenda aratanga ibihoho mu buryo butoroshye habe na gato. Joseph Kabila Kabange twifuriza iruhuko ridasha ndetse twifuriza kugira impagarike n'ubugingo abasiga ndetse tukabifuriza kugira kwihangana kubwo umugabo cyangwa se papa w'abana nyine bamaze kuba kwitaba Imana ndetse n'umuryango wose muri rusange. Tubifurije komeza kugera kwihangana cyangwa se gukomera mu buryo bukomeye cyane n'ubundi muri rusange, dore yuko bamaze kuba babura umubyeyi wabo Joseph Kabila Kabange wahoze uyoboye iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwana wa Laurent Desire Kabila n'ubundi muri rusange hano mu bice by'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga yuko rero ingabo za FARDC zivuga yuko yabagambaniraga ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bwo kugeza izisabwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kandi mpamvu bamuhize bakamwica kubera yuko ngo yashakaga ko yarafite ishyaka ndetse afite n'itsinda rigari rigomba kuzamufasha mu kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa agasubira ku butegetsi, dore yuko yaranafatanyijemo na AFC 23 n'ubundi muri rusange inyeshyamba zaje kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'ubundi muri rusange no ngaha mu bice by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Bavuga yuko rero uyu mugabo Kabila yamaze ko yakitaba Imana mu buryo bukomeye cyane, ndetse binavugwa yuko uyu mugabo bamushinjaga ngo kuba umunyarwanda biri mu bintu byatumye bamwica n'ubundi ingabo za leta ya Kinshasa, dore yuko zikomeje kugaragaza neza yuko zidafitiye urukundo ingabo z'u Rwanda n'ubundi muri rusange ngo zirwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa ndetse binavugwa bikomeye cyane n'izo ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Ni ukuvuga ngo byaza kuba byagenda birahindura isura mu buryo bukomeye cyane. Aya makuru y'urupfu rwa Joseph Kabila ndetse n'ishyungurwa ryiwe turakomeza kugenda tubigaruka gatanu kuri gatanu n'ubundi mu makuru yacu ajya ataruka ku mutekano, politiki na diplomasi n'ubundi musanye no ngaha kuri Goma update ngenda kugezaho amakuru agezweho n'ubundi muri rusange. Turabaza kugenda tubigaruka gatanu kuri gatanu n'undi nkuko mu byifuza. Munyemerere twiyanzikire twinjire ku rugamba neza gatanu kuri gatanu muri ino ntara Kivu ya ruguru. Nukuvuga ngo rero ingabo za leta ya Kinshasa zariye Karungu ivanze n'amavubi, cyo twakita Karungu ivanze n'amavubi. Andika muri comment uti leta ya Karungu ivanze n'amavubi, kubera yuko ingabo za leta ya Kinshasa zamajwe bazagenda zirategura operation ngira ngo operation twazigarutse kenshi gashoboka zuko uyu munsi bamaze kuba bakiha igihe cy'icyumweru kimwe gusa cyo kuba bakuyemo 23 mu mujyi wa Goma, Bukavu, Uvira, Rucuru, Mwenga, Warungu, Warikare, Masisi, Rubero ndetse n'andi ajyatandukanye hari mu maboko y'ingabo za leta ya Kinshasa ahantu hose maze kuba nagenda ngarukaho. Ibyo ngibyo nibyo rero twita kurya Karungu ivanze n'amavubi, kubera yuko muri ibyo ngibyo byose ahantu twavuga ko ari kuri headquarter cyangwa se ahakuriye ahandi hose none ngaha mu mujyi wa Goma. Rero ingabo za leta ya Kinshasa niho zatatse imbere, zataka ibirindiro bya gatubira no ngaha ugana mu majyepfo ya Kivu no ngaha gusa mu mujyi wa Goma hano ngaha hari ikigo cy'indege cya Goma n'ubundi Brusange, bataka mu misozi ya Nyiragongo, Mogoma kugeza izi saha irimo ingabo za leta ya Kinshasa yose. Mogoma yose irimo ingabo za leta ya Kinshasa. Ibitero shuma byaza drone bikumvikana muri teritwari ya Rikari. Namba itoroshye habe na gato iri kumvikana muri teritwari ya Rubero. Kumva yuko imirwano yamaze kwagenda irafata indendera muri Kipese noneho byavuze ko byabashamburiye mu buryo bukomeye cyane, dore yuko indege z'urugamba, indege zitoroshye habe na gato Sukhoi-25 zamaze ko bazagenda zirakora amateka muri bino bice bya za Kipese, kubera yuko ziri kurimbagura zivuye inyuma ntacyo zisize izi ngabo za 23. Urumva yuko rero ingabo za leta ya Kinshasa zari Karungu ivanze n'amavubi mu buryo butoroshye habe na gato. Kugeza izi saha rero hano ngaha mu bice by'umujyi wa Goma baravuga yuko hari ingabo za FARDC zamaze ko zakinjiramo, bikaba byamaze ko byenda birahindura isura mu buryo butoroshye habe na gato, dore ko abaturage batuye muri biriya bice bo bakomeje kugenda bahunga mu buryo butoroshye habe na gato ndetse bata ibyabo bakirukanga bitewe n'uburyo ki byamaze ko byenda birahindura isura, ndetse bivugwa yuko ingabo za 23
zaje ko zagenda ziraswa bikomeye cyane izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange n'agaha muri bino bice birasazuba. Biravuga yuko rero bari guhiga uwo bita Nanga nyuma yuko arurokotse, ndetse n'uwo bita Makenga nyuma yuko barurokotse, nabo bari guhiga mu buryo bukomeye cyane kugira ngo babivugane ubundi nyuma yuko Joseph Kabila nawe bamwivuganye mu buryo bitoroshye habe na gato. Andi makuru ahari aravuga yuko hano ngaha mu mujyi wa Goma muri bice bya za Goma hari kuvugirwayo imbunda ziremereye z'ubwoko bwa SPG9 SMG, harizo bita machine gun, harizo bita mortier, harizo bita 12 na 14, zose ziri komeza kugenda zigaragara kuri no rugamba. Bivugwa yuko ari ingabo za Wazalendo zaje zitwaje izo mbunda zose n'ubundi muri rusange. Urumva ko urugamba rwo ari rwinshi rwaze kwa rwabashamburide mu buryo bukomeye cyane muri bino bice by'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. No kuvuga ngo rero byaje kwa byagenda birahindura isura mu buryo toroshye habe na gato muri bice byose bigize mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ajyanye n'urugamba ruri mu mujyi wa Goma turagaruka mu kanya gato kari imbere, ndetse nkurambura n'andi makuru. Teritwari ya Rucuru Rumangabo hahiye. Rumangabo ikintu kimaze kuba cyahabera ni iki rero? Nukuvuga ngo ingabo za leta ya Kinshasa zihagabye igitero karabutaka ndetse n'ibiturika biremereye cyane. Bivugwa yuko harimo za mine, ndetse bivugwa yuko na indege Sukhoi 25 buri hanyuzi haturitsa mu buryo butoroshye habe na gato. Bikaba biri kuvuga yuko izi ngabo za FCM 23 zishobora kuba zigize gutya zikasiga abasirikare batari bacyadori yuko ari no hari ikigo cya gisirikare gitorezwamo abasirikare bari kwishaka kujya mu gisirikare cya 23 n'ubundi muri rusange bashyashya. Nukuvuga ngo rero Rumangabo muri teritwari ya Rucuru niho ibirindiro bya 23 biri, twavuga ko ari naho hari ikigo cya gisirikare, ndetse bikaba biri kuvugwa yuko haturikijwe mu buryo butoroshye habe na gato n'izi ngabo za leta ya Kinshasa, dore yuko Rucuru ije kuba yagenda irahinduka umuyonga mu buryo bukomeye cyane nyuma y'ibitero shuma, ibitero karabutaka byumvikanye muri bino bice muri no teritwari ya Rucuru. Biravugwa yuko rero benshi bamaze kuba bahasiga ubuzima. Ya makuru ndibwakoze kugenda nyashaka no buri gatanu kuri gatatu, dore yuko intambara n'imirwano bikozwe bitoroshye habe na gato. Nyamuneka ikisabwa nta kindi, we bana nanjye muri zino update zacu no kuri Goma update ngena ngugereza amakuru agezweho ku mutekano, politiki na diplomasi. Kamushimire cyane niyo twabanyamakuru twatangiye kugeza arangiye, kandi reka nkubitse niba rwa mbere sanze kuri Goma update, kandi subscribe cyangwa se sabone wazo fungura akazogera kugira ngo tujye tubana gatanu makuru yacu agiye atandukanye. N'imitayire ni mwabanye nyiri ubwite nyiri bambe mu mashini gun yose yakubana ku mutekano, politiki na diplomasi. Ciao ciao.